Yara bafethu ngenibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enahlenza khona isi-update bese nje mangabe uqala ukuba la ikhaya siyacela kakhulu ukuthi ulicindezele lo button elibomvu bhalo subscribe phinde upress nayo ke bell bafethu uzothola notifications noma ngabe noma ngabe video ungakhohlwa ungilandele lapha enkundleni zokuxhumana zongithola ku Facebook @siyanda ma-solution nyembe kanti na ku Instagram ngikhona @siyanda ma-solution na kanjani ke bafethu ngizokufollow up kodwa ngaphandle ucitha isikhathi masingene sibone ukuthi izindaba zime kanjani. Izinkakha sikamaskandi ke bafethu zidinwe ziyafa ngohlelo laphana ke kuMnakwethu edlala laphana kuMzansi Magic njengoba sekubonakala laphana amavukane awo lo mculo amaskandi lingisa khona ke bafethu ziyakhala njengoba kusanda kuvuka amahlebezi ukuthi ke laphana bafethu basuke belingisa hayi ngoba kuyinto esuke yenza ngempela bakhala ngokukhulu ngokuthi ke lento yehlisa kakhulu isithunzi sikamaskandi futhi baveza njengabantu abangacabangi into ephusile bafethu siyazi ukuthi kusana ukubonakala laphana amavukane lingisa engathi ke laphana ke ayocela isithembu kuona ke lo mbukiso laphana ke uMnakwethu odlala kuMzansi Magic izinkakha sikamaskandi ke bafethu azineme neze ngaloko njengoba zibona ngathi kudicilela phansi isithunzi somculo wonke jikelele kodwa mina ngifisa ukuzwa ukuthi ngabe uthini umbono wakho ngalolu daba ikhona comment section ngizathi ungafike ushiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe na kanjani uzothola shisa kosuku sikuvala khona la sesihamba.